BJP asong atumpen PS kahumri amay kapado. Numati Constituency Congress Model Committee kangda amay padupon. Kardom pini pramda mabertalong pen ni sami promula timungpi non birtang pen arjupanitha. Non molom BJP asong klembang atumpen Assam Assembly kiliga pharma dodi sangsi vote kerega mayalong kapadudam. Non ki wangji Assam Assembly kilik kachepati along lakha inkoi boy thalangsu STLAC along BJP pen kichi toidun Rup Singh teron aphan ong dung awot pen ke pahaji aphan pura bithung reng thama constituency arlu Rongminder open stage along mai padupon mai long chitong dun VDC chairman Ramson Rongpi Kolonga sector in charge Jiten Rongphar Lems chairman Vidya Singh Teron Mondol secretary Wilson Timung alang litun chitong dun rinti Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang nang kipin khat atengpen kadukawi bithung reng thama constituency BJP du ansita ong dung abot pen Rup Singh Teron aphan pahay dun nangpo anparta Vidya Singh Teron Lems chairman pen mai long pangdakpon atengke menmeji lem talong prapjin pen ration card kawe tuma phansitami akhi joy pen pipon etpo mate longpon etpo sita non ke bangji MLA kiliga hut BJP mate tidong arjan longsi hut pinangji anlote ration card edon pen epakpak ke long etpo pasilam chakche chakte kang puthat VDC chairman Ramson Rongpi pen lam jaipon atengke reserve aloke do arat atun komani abang kubang pijong si BJP pen akaprek asong aphan vote pipen pahay rong polotangte longre pata nang pithekte non ke bangji jangmi tarik isyarni MLA kilik tangdet lapen pahay dadlo polotangte kadukawi reserve aloke do arat atun sitami longre pata long etpo sitami BJP aphan si vote pinangji kusi thangpon dongkamu kampen di konto terang Karbi Daily News. APSLC punoi, ASCC punoi, Congress punoi, dak nang tum kudam dame thana moi, nil tu bana chong thuidun forest area long do from du ban ke nang chong thuidum APSLC Congress ASCC lapen others. Latum bane nil tum pota pipe lage. Klar dak ren than lo, aro thana moi, pida pipe, aro nili pui pu bang ke lalo. Pota kedotong nil tum bana ngaching hon, nil tum CM sar kachong. Kacing hon arat Karbi arat an phanke niltum potapi lapen niltum ta Karbi khai hemprek patikuk ke 6 schedule toykre pu niltum ninje je niltum ta 6 schedule munit 6 schedule rialong se doprom lapen matmana niltum hanan koider ban niltum potapi pe lapen naltum thana dam long si lapen nili kadu e phana si chuni yang tumbang lo ili tum ke dubo khai forest area sido nili laso krang da mai bang udak nili nang tuhan kutulo chonghong paning Pinini phai krepli therepwa chiklo lakha kretrok nomati constituency vothongaji mate parakhwa along congress ame thanga sahamalo congress model committee kangdang amai kangnipon Pinila somai long chetongdun non lakha krinar kep Hareghat LAC Assam Assembly kilik along All India Congress Committee asong pen kachipati dutjabangpu Sonjip Teron sitami chetongdun lapen XEM Asok Teron chetongdun si RD pidun lapen Mondol Congress Mahila Congress Youth Congress Anparata NSUI atom sitami chetongdun si Mailong RD pidun rinti bang somai long kadukawi bang pharoki thamso sia muluk chetongdun Hirangki aphan nang pachini dun atengke non kebangji Assam Assembly election long priadim ta ong dung abot pen Congress a party si hypon labji pusi nang pachini dun hawar ke hat pen long bamon rong phar Karbi Daily News parti palang kali Congress ang ganaro ning chete atre pini Congress tum nason aje ni dosar obhijan BJP tum chok che alam ko kali Congress tum nason ngara pachini kondom lo asi ining cethe bu bangke Karbiang lo angkang kisi bu ining cethe ha si Congress ke bang bangke khatang lo dak lo Hareghat lo Pajam lo Dipu lo apa na wotha bangsu ate nang di haidat ten lo te aprang si ke klem bani ko pilo beng lo rat nilai kai ta pureri BJP tu nason dang tu tin mare tu ke claim ke dang development ke development kali ining ben se claim nai kal asi moi khang bang ke kadu re sini yo dapis mun ke boy nam do ra ban tu
ini pengusaha dulu lain pengusaha jadi itu langcari kan itu sorkar bangkit lain lalu lah si development apa kan bangkit lain Ante tesar nang pam ba BJP akan dedet lah ya. Dorsi orang kahai nang panang pu ya. Bang ta alang li nang padam tang lo pun tak songsi nang dunia. oh pemilihan namparen lo alang ini dipan kita tentang emisi rupiah dan itu abut pemilihan namparen itu masih labang kini di accept artinya lagi demokrasi arondo lagi demokrasi country lagi rat ini kita lagi sebagai kandidat elected selama ini public choice alam demokrasi rasuhin bangke ini bangke separuh kain tunte puribolton amen pen lakun penangan usia dhowan lo ini raso puribolton nang yarakun cini lo kesona dho puribolton na non bangke kongres puribolton sedang rakun cerpang dinggo lalu langsung metang alam ko mecekan puribolton Pinya birta bangke lapuan si kangton poniklo domi thakme kurwang thu.